Kumarghat is a long mouse cry, and the long mouse cry, Ambassador is a long mouse cry, Kumarghat Today, day 41, we have started our rally from Demdum to Golokpur. So, to all Tiprasa, we like to request, please do support us and vote for Tipraland and vote for IPFT, because we have to collect the key of the headquarter. To collect headquarter key, please do support us, because we all know Tiprasa are facing the same problem. We have very common things that each and every Tiprasa are facing the same problem. I would like to say one thing, that to all Tiprasa, each and every year some migratory birds flying in the sky of Tripura, but in the end of year they fly back into their original place. So please be careful with that, because all Tiprasa, we have to be Thangsa, we have to be united to reform the platform of Tipraland to freedom our people. Thank you all. Jung Demdung Golokpur tu sini Kumarghat division ni sikra sini sikra rong ni han bai kini leli khai tong sini gram ni ngai chung Tiprasa jotono thamcha ngai chung abni bagoi botini Tipraland nango noi chung tabu leli khayoi chung tongo chung je botini hano Maya sapon do sini Tipraland maya sapon do sini sikra phan krak bucawai tongo tabu chungbo yasko samano yasko chawo hiya khanyo chung buri rogo chung bucawo ai dabula tisom mane sini Tipraland mana nango je CPN himbo BJP himbo juno cabinet tongnai rok ta cabinet di dofano chung kenobo CPN BJP hiya chung dofa thancha chung Tiprasa chung Tipraland nango. তিনি 1 তারিখ 3 মাস 2021 ইউথ আইপিএফটি নি অর্গানাইজ এবং ইউথ আইপিএফটি বাই তুইদুলজাক তিনি ফাইসকলেজাক কুমারঘাট ডিভিশন তিনি ফাইনাল এডিসি চংমারিনতি প্লাস তিনি এডিসি আমচাইনো দাকি খে Tipraland সামনে বাগৈ তিনি কামি লং মাস খাই দङ ইউথ আইপিএফটি বলরাম দেববর্মানি নেতৃত্বে এবং
বিশেষলাই आं हामबायाफोराव तिनि अलং मास फाइनाय जत सिक्ला रनो युथ आईपीएफटी एवं अर आटिसा दङ आईडब्लिउटी ताई आईपीएफटी बेलायखे खाकसांखा तिनि जेलं मास जों रेसपन माने दङ आमतनि ताखौ बखरक बांमा तिनि तिपासारक ए थानसानि बारिव जतन सामिल दङ एवं तेव जारा फाया करक तिनि बिसास बक फाइनाय बेसखां सालो मने बागिनो जों फाइनाय चौमारिव जेसा खेपानो तिनि काउन्सिल एडिसिनि जों दखलमा खायनाय जों 70 बছর तिप्रासारक सातक जाक दंमानि ए सातक जामानि जों दाकि दाकि यंनानि बागै आं कयनाय तिनि रेली तिनि डेम नुंतु गलकपुर पदन जों तिनि लं मास फाइनाय लं मास जों जतन तेव बेसाङाव आमतनि ताखौ बहरक नतुन कबंनाय नरक तेबो बेसाङाव जों नतुबा फायदि ते फाननि फायदिनाय हामबाय